Muri Kongo abantu 46 bari barahungiye mu nkambi iri mu ntara ya Ituri baguye mu gitero cy'inyeshyamba ejo kuwa mbere. Kimwe cya kabiri cy'abapfuye n'abana. Ituri ifatwa nk'imwe mu ntara zirangwamo umutekano muke muri Kongo. Ejo kuwa mbere kandi imirwano yarakomeje muri Sudan. Itsinda ry'abaganga baho bakurikirana abakomerekera muri iyi ntambara bavuze ko abantu barenga 860 bamaze gupfa, ariko umubare ushobora kuburenga utangazwa. Ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kandi Eritrea yatangaje ko yongeye kwinjira mu muryango w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iki gihugu cyafatiwe ibihano n'ubumwe bw'Uburayi na Amerika kubera kutubahiriza uburenganzira bwa muntu cyari cyaravuye muri muryango imyaka 16 ishize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yari yavuze ko Amerika yishimiye ko Tunisia ivugurura gahunda yayo y'ubukungu mu kigega mpuzamahanga cy'imari. Turangiza n'ubundi muri Kongo aho imvubu zongeye kwerekanwa muri parike y'igihugu ya Garamba nyuma y'imyaka igera kuri 16 yanyuma ishimuswe.